Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Iboboto ko Maka Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makatao at may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig, tumulong, makahawon ang bawat isa. Makatarungan. Makalinga. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay hindi mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw. Para sa makabagong bukas. At higit sa lahat, siya ay dapat maka-Diyos. Kaya ayaw niya ng karamasan. Siya ay makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Nano ing papel mo king bansa mo. Nano ing papel mo king balen abaitan mo. Miyayaliwang penibatan, pegaralan at estado king kabilyan. Dapot king Mayo 9, ing papel mo at ing papel ko, metong yamu. Ing bumoto. Nino ing iboto mo. Nino ing iluklok mo, king maulagang karapatan ang makayatang karinggamat mo. Tara, king mumunang episode, ning kaya katamong pamagsadya, ban abalo, nung nino ing dapat mong iboto. At nano ding dapat mong tandanan, potang gimpanan me ing papel mo bilang botanting Pilipino. Ding tandanan king pamagboto. Mumuna, ing pamagboto, sagrado yung karapatan ami pagkalup kaya katamo, grasya yung ibat king apong Ginoo. Kadwa, alime pamisali ing boto mo, alime mo naman pamayad utang alub. Katlo, yung ulaganan ng konsensya mo at lundalan, o limandalan, o libuya mo, kamura mo naman. Kapat, istong pirayit me ing sarili mo king pamagboto, aliwa mo ika ing magdusa, nune patireng anak at apu mo. Kalima, iboto tala, ringbiyasang manimuna, aliwa ding puros na mani, muna. Kanam, iboto tala ding ating prinsipyo at ding ating takot king ngapong Ginoo. Ikapito, iboto tala, ring ating plataforma at programa, aliwa na mo ring puros forma at drama. Kawalu, makasawa la ring mangako ng mangako at puros mo salita. Dapat ding dakal gagawan, ilang pilinan. Kasyam, ingin kalimang utos ni nga pong Ginoo nga na eka makamate. Alita laboboto, ding mamatakot at mangitil king biye. Katataw yan, istong nga kamay boto, alakang karapatang magreklamo. Samasan tamong magboto, para king tagumpe ning balen at bansa tamo. Makasadya na ka? Kabang papalapit na ing daratang nga halalan, kaya kang pakatandanan, ing boto mo, ing susi nening bukas, ning balen at bansa mo. Basta-basta bibilog at baybilog ka ring kandidato. Siguraduan ing tunerang plataporma, yapin ing pamagserbisyo. At king upaya, ning banal na espiritu, king konsensya at katapatan tamo, bumoto ka ring karapat-dapat abisang sumuyo.
Kimilabas sa episode ng NSDP PPC RB Voters Education, ang pamalino king ing halalan sagrado ya. Inya yung tunay magari sana ya ing kaburian ng Diyos. Ban mapalyari iti, dapat ing konsensya ya ing gawan tunay tuntunan. Konsensyang mitnong kebaluan at konsensyang mitnong kalayan. Dapat bunga ning nanumang pamagsuhol, kasakiman, ang pong sabuatan bang makapamiray. Kining katuang episode, ing tali kayan, halimbawa, ing boto tamo taliwas ya king kaburyan ng Diyos. Ing kutang, nano imaging parasan nanito. Babiya penandit mong saya, penandit ay nawa. Daralanan yung dimot a pera, iba't ka rin maka-Diyos a kandidato, abubulag ka rin kami mata. Kapalit na kanu ning tira ning suporta? Kapalit ning boto ni kabiting lagyura? Wa, may bug, masilo, kening yagot ra. Itang dimot ka halaga. Kapinandit mong makapagpakabsi. King maran kung pamilya. Panyaling abiyas, panyaling asan. Kining dimot a halaga, nekad managyumong kabukas. Masilaw na ako sana. Tanggapan ko na sana. Iting dimot a halaga, bayang nilabas, impakong pamilya. Akong kaluklok, progreso ingkamtan. Anti mong malagong sunis ning musika ning balugbog ne? Nana? Kunan kay pasipit a pera ing gamat ko? O ning bala mo ating posis asisit-sit sa sabyana? Alime, panibala may wari bukas mo parelo? Nga kapatid, ganda ka. Sa liming boto mo ngayon ay halalan? Magkano? Liming mo lagay yung panakaw mo. Kapatid, isip ka to. Mga hita to. Higitiyang mal-ingig na dan. At panakaw to. Hindi, higit na king Diyos. Higit lang mas mal. Kesa king material abagay. Yalok do. Kaya ka to. King 500 na pesos ay yabot da keko, kapalit ning boto mo. King darata nga mayo, kapalit ning libu-libu rangaldong pamanungkulan ra. Kapatad, 45 sentimo yamuwari ing pangatao mo, kapalit ning atlukang banuang manungkulan, king balen mo. Paybulag kawari, king dita kabariya, kapalit ning pamamili mo, king tunay leader, at umayip keto, papalawod king kakaluluan? Sa guli mo, ipag-compute tama. Tanggapan na yung libong yabot na kaya kaming politiko.
king 85,230 pesos sa sweldo na balang bulan, i-multiply me kan 36 months apamanong kulan puling itlok me king alto alala. Ba, 3.68 million mo kayang penakitan. Kaya kawaring magtaka. Noon kunan ding kulang karing milyon-milyon ng gastos kabang mangampanya at manyaling konsensya. Inya kabang marami papatatil lang may malinis yung konsensya mo. May pamisali yung boto mo. Kaya ka pumapsigin dita ka sentiment at mo susuportan itang manyaling dignidad na rin pakakalunod. Kumabsike man pinandit, dapat kemisenso karimani muna king gobyerno mapanyusul, mapaglinlang, saking ampo mapamuray. Hindi mo tahalaga antiyang bariyang lalo mong mabit pababake ka. Inya ang boto ko, alay ang halagang katapat. Ibiyeke, king kandidatong matapat. Mayap at makadiyos ang plataforma ibigay. Puro pera. Kaya pa din kekaldan ing makibago pakasan. Dignidad ning tao, ing palaging galangan. Pangarap king balen, ali para king sariling nasa. Ding maluka ang pomay na, ila ring nigit miunang nitutukan. Malubod king pamisan metong, ali pamisagsagan. Kaya ni boto ko, para king bukas ng kakong pamilya, balen at bansa. Alayang katumbas sa halaga king kakong konsensya. Ngining halalan, nino in iluklok mong manungkulan. Itang leader amanyali, yang lagyuna ing bibilugan? O itang bisang manungkulan ating platapormang makangat ing kabiyayan? Pilinan itang emamye presyo king kekang ulagang. Iboto itang mamera bayang makilala. Sa grabya ing gamat mo ang magluklok king tutuking manungkulan. Gamitan ing konsensya, aliwa ing kalaksing ning ditak abaryo. Ihudas, kagkaroon ng Diyos, king ditak abaryo. Migsisiya, dapat kaluwina. May pagkaroon, imbiega ring anak ng bukas. May panisagi ing dignidad mo, magboto kang gusto. Ikaw, anak ko, ikaw, mamisaling boto. Piliin mo rin yung maya at ibatan ng konsensya para ang Diyos at para ang balik. Kay niya mararamdam ang kaburian ni Diyos.
Santa Misa, din kay katamo pong Catholic Women's League at din karelang pamilya, Ernesto Manlapas, Jed Guevara, Celi Dizon, Keko Enet Almario, Cap Jerry Kiambao, Renz and Mags Mary Masangkay, Ninoy Pagyo, Engineer Alan Batu, Olivares and Javier family, Edna Miklat, Manyakob and Pineda family, Mayet Makapagal, Dante Belman Madarcos, Lourdes Andaya, Kaf Iris Katindig, Garcia Bagtas family, Rosario Tagle, Risa Cruz, Julieta Cruz, ating special intention ng Anthony Kaliwag, in kapasalamatan ng Darwin James, Violeta James, Angel Envel Cruz, Ronald Mago, Leonida San Andres, Angela Quintos, Dimal and Montenegro family, Cynthia Ison, Henry Joy Ferin, Zao Torres, Nancy Feña, Pineda and Malangkil family, Dale Palean, Amado Simbulan, Velen ating kapaldananang Alexander Santos at Telma Villanueva, in kapasalamatan ng Pepe and Linda Franco, birthday Thanksgiving ng Kaloy Uno Dacles. At ating ikakatampong special intention, king kapayapan between Russia and Ukraine. At yun no, sana ligaya banuaring kapatid tamong mayango na biye, lalo-lalo na di Lorenzo Aquino, Eduardo Guevara, Ernesto Guevara, Virilio Meneses, Dominga Kabungkal, Engracio Inocencia Agapito, Constantino Cruz Alfonso at Maring Cruz, Gregoria Bondok, Roberto Bondok, Carlo Simbulan, Beneventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, Ricky Santos, Eladio Bonifacio, Honorato Galang, Josepina Nukum, Gregoria Macapagal, Siriaco Macapagal, at Angelina Garcia Gozum. Paganaka Bayu Misa. Dinto tiking tuntunan labang panatilyan ing solemnidad at kaisa ning pamidaw ning Santa Misa. Mumuna, panatilyan tala pong makasulod masalese din kikatam face mask, bandagdag king kaligtasan ning balang metong. Luktamo po karing partida ring piluklukan ay ating numero at ding makakrus ilang tanda ning distansya at elang malyaring luklukan. Kadwa, ikabitala po king silent o mass mode din kaya katamong cellphone o nanumang gadget. Katlo, banapilasan taya ing kapag masusyan, iwasan po ing pamangwang litrato o video kabang magaganapya ing Santa Misa.
Pwede ang alben pasibayo iting maulagang kapag masusyan king kakatamong official Facebook page. Anong nuka rin niya mi-upload ing live stream mass o kaya mga wang litrato kay batning misa. Kapat, manatili tamo po karing pwesto tamo king kakabaning misa, king pamakinabang, ding EMDC ila pong lumapit karing kakatamong luklukan. Kalima, karing malyaring siklod, manatili tamo pong talakad anting tanda ning kagalangan. Kanam at katatawlyan po, papanatilyan tamo po ang katahimikan at taimtim manalangin kabang manenaya at makiramdam king misa. Hanggang mayari ing misa, pati na pamagdual, papanatilyan tamo po ing social distancing. Dakal pong salamat. Siklod tamo po ngeni at pangadyantaya po ing Oratio Imperata laban king COVID-19. King lagyoningig pa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu'y Santo. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay igpami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakalakasakitan ke kami at may kimatena karing dakalataw. Adwan mi ngeni keka, ing baligdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me ke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan,
ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo ing pamagtagulaling ding saririra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyaw kaniting sakit, ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayangon na be. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo kaniting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para kikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Mananasanang paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, at layong tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong o kabanal-banala na indo ning Diyos, emo sana pisawiling aklismi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kami kapos, king sablang panganib, o maligaya at kananwana na Birhen. Birhen de los Remedios, indo ning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon, King Lagyuning Igpa, amponing anak, amponing Diyos, Espiritu Santo. Amen. Paunang salita. Balo tangini, kinging Koresma, metong yang panahon, king pamagbayo. Dakal ing dewakan amimiral king yato, at balo tamo, king atintamong, mumunang bage, mali karing puso tamo. Tunepin, king deti, sangkanla, ban magbayo. Dapot, ing malalamdiling sangkan, ban magbayo, aliwa ing akakit tamo, ketiking yato, at karing puso tamo. Niring kaparusan, asukat tamong bayaran, pauli na niti. Ing maulagang diling, bakit? Para king pamagbayo, yapin ing Diyos mismo, ban akat mutaya ing Diyos at ing kayang lugod. Ing kasalpantayanan ta kaya, at ing katapata na kay katamu, ing kayapan apapakit na kay katamu kang Kristo, deti ilaring masapsaptang diling sangkan, ban sumisi at makibat king kayang kabanalan, at mapibabatang lugod. Talakatapungeni at ikantataya ing dalit apamuklat.
Piliginin pa ang panganak ang poning Espiritu Santo. Amen. Nga naning Ginoo, ikit ko nung makanano lang, mi pasakitan, ding memalen ko, dimdam ko ing singsingda, balo ko ing kasakitan at daralanda, tinipa ko, bang ligtas ko la. Mananasanang iting lilinga pa Diyos manatilya sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Kapatid, pag nasaning apong Ginoo, ing mamungat mo. Ating panahon ng Kwaresma, panahon, iya anong no, magpasimungat mo. Panahon na ning grasya. Inya adwan ni nga pong Ginoo, ing magbalik tamo lubkeya. Ing Kwaresma, panahon nening pamagbalik lub. Panahon nening pamagbayo. Ini kapatid, ing kaya katamong pagkapilitan, ini ing grasyang adwan tamo kaniting misa. Ban kanita, arapaning Diyos, karapat dapat tamong maging anak na. Sadya tamong ini kaya katamong sarili, kapatid, kareng penandit, pigkulang tamo, king pamaglugod tamo king Diyos, king kaparatang tao, manyawad tamo king kayang grasya at king kayang pakalulo. Yagkas tapong miyag na nagnaning kapanyisyan, Magkumpisal ko, King Diyos, amay bayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling ni kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli ni itay, ipanigapuko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa may paing tuto, pakaluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana ang gana king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Mapibabat ang Diyos, matamlet mabagal kayong magbayo puso. Pagkaluban mo kayong panahon, makatalastas, kayong degulaning kaya kang lugod at pakalulo, alubos ng pepatangal kaya kami ng anak mong Yesus, kayong kayang pamaylasa at kamatayan. Kilalanan mo kaya kaming sarili mong anak, at tanggapan mo kami, king kekeng kalukan. Itikdo mo kami, baywan mo kami, ban apasyag mi, ingalang kupas mong lugod, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing luterhiya ning amano. Pamamasang ibag, king libro ning Exodo, misa na yaldo, kabang papastulana ng Moises, ding tupa, at kambing ning katuwangan ng Pihetro, apari ning Midian. Dela na la ring papastulana, lipat ning disyerto, at mira siya king Horeb, imbundok ning Diyos.
At karin pepakit yo, kang Moises, ing anghel ning Ginoo, antemong milalablab api, amanibatan libutad, ning metong at tanaman ang mababa. Apan singa ng Moises, king mitatawiya ing tanaman, dapat eneman masisilab. Makapagmulala iti, nga na king lubna. O ba't eya masisilab? Ing tanaman, kabang mitataw neman? Lumapit ko pa at lawen kayo. Inyang ikit ng ginuing lalapit siya Moises, inaus ne, iba't king milalablab at tanaman. Nga na, Moises, Moises, nano po, nga nang mekibat Moises, kanita nga na ning Diyos, e kalalapit, ilukas mo laring sandalyas mo, uling sagrado ing gabun, at tutukluan mo. Ako in Diyos ding makatwa mo, in Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob. Tikpa ng Moises ing lupa na, uling tatakot ng lawan, in Diyos. Kanita nga na ning Ginoo, ikit ko, nung makanano lang mi pasakitan, ding memalen kong Israel, karing Ehipto. Dimdam ko ing saingsingda, king gamat daring babye kasakitan karela, at balo ko ing kasakitan adaralanan da. Anya, tinipa ko, bang iligtas kula, king gamat daring tao Ehipto, at idala ko lang luwal Ehipto, king gabon amaluwalas at mataba, nung nukarin labis-labis ing kabiyayan. Nga ng Moises, potapong miras nako karing Israelita, at sabyang ko karela, ing Diyos ting makatwayo, ya ing mitupod kanako, at nung sakaling ikutang da kanako, nano ing lagyo na, nano po ing ipakibat ko karela, nga naning Diyos kang Moises. Ako itang ako, at nga na pa ning Diyos, sabyan mo karela ini, ing Ginoo, ing Diyos ding makatwayo, ing Diyos ng Abraham, Isaac, at Jacob, ya ing mitubod kanako ke kayo. Iti yang lagyo ko, king kapilan paman. Iti ya inyaws dang lagyo kanako, ding sablang likas lahi, agyang king paintungol. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Purian maing Ginoo o kaladwa ko, mabilog kong pangatawo, purian maing balal ng lagyo o kaladwa ko. Ing Ginoo ke kayang purian, sablang keya, ke kana pepanabang, emusana kakalingwan. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Ing sablakong kasalanan, keyang patawaran, at pakayapanong sablakong kapanandaman. King kamatayan, kakabos nako, ing lugod na't lunos, babyena kako. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Ing Ginoo darapat siya, kindapat amatulid. Papaniganala, ring malulupig. Pepakilala na kang Moises, ing kapag nasana, at king balan ng Israel, ding dapat ng pagmulalan. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Malunusan niya at maluguding Ginoo, eya agad mimimwa at mitmuyang pakalulu. Nung makanano yakatas
ing banwa king yato, makanyanyasikan, ing lugod na karetang ating takot king Ginoo. Maganakaya at mapamakalulu ing Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Carintao, Corinto. Kapatad, buriko king eyo sa kakalingwan, ing milyari karing makatwata mo at tinuki kang Moises, at tsula king lilong ning biga, at may kadalagit langan, libutad ning dagat amaluto. King biga at dagat langan, may binyag ang timong talatuki ng Moises. May nganlangan, king pamangan na espiritual, at minumlo, king batong espiritual, aminantabe, karela. At ing batong nga ito, ya e Kristo. Dapat rin metula, ing Diyos ka rin keraklan karela, inyami kalat-kalat la rimbang kera, king disyerto. Ngeni, reting bagay lisyon la para kaya katamo, ban eta mo magnasa, karing marawak abagi. Anti mo ing depat do, kayo kailangan magreklamo, anti mo ing depat daring mapilan karela, at pete na la ning kamatayan. May palyari la reting sablang bagay, ba maging lisyon la para karing aliwa, at misulat la bilang babalaki katamo. Uling mabibiyata mo king panahon ang malapit ng miwakasan. Itang taong mimisip, king matatagya talakad, kailangan niyang mingat, magkang miragsaya. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapo bamparangalan ing maya pabalita. Painggulot ko karingke kong kasalanan, ngana ning Ginoo, ing pamagari ning Diyos malapit na. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, at keka antimurin. Pamamasa king may pabalita agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King oras sa ito, di natang laring mapila na tao, at belitara kang Jesus. King pepapate na lang Pilato ring mapila na tao Galileo, kabang mamampang lang ayin king Dios. Nga nakarela, isipan nyo galang king maragula kasalanan deting tao Galilea, kesa karingaliwang tao karen, uling makanyan ing miras karela. Ali, sasabihan ko kayo, nung kayo sumisi, at painggulot ka rin kayong kasalanan, mga mate kayong ang kalupara. Oreta namang 18 katawong mga mate, inyang mipatanan laking tore na ning silawe. Isipan nyo galang, king mas maragula kasalanan kesa karingaliwang taong manok na nga Jerusalem. Alila, dapat sasabihan ko kaya kayo, nung kayo sumisi, at painggulot ka rin kaya kayong kasalanan,
mate kayo namang kalupara. Kanita selita ng Yesus iting talimhaga nga na, ating meto nga taong ating tanaman na igera king ubasana. Linawen na nung iti ating yang bunga. O nga lahing ikit. Inya sinabi na king mamahala king ubasan, at luna kung banuang pupunta keti, at manintun bunga king tanaman na iti, dapat ala ko pangakit. Kuturan mo ne. Makaskup niya mo naman king ubasan. Dapat pekibat na ning mamahala, taya pa po kukuturan king banuang iti, gambulan ke, at di ng pataba, nung mamungaya king tutuking banwa, lalong masanting, nung aliya, kanita tane kuturan. Kapatid, ing mayap ng balita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Malapit na naman ing eleksyon. Panandaman tane, iti. May gumpisa na ing kampanya. Inyasat, akit tamo kanyan, kampo-kampo, grupo-grupo, ing kapampangan natin tamo nga usan, labo-labo, ing meto nga kandidato, atin niyang kasangga, atin niya namang akakabangga. Atin niyang taga-suporta, atin niya mo naman kaya kokontra. Makanyan, inga kakita mo, atin niyang kakampi, atin mo naman kaya mitatabili. Bisang palamang, karing kalaban at kasalang. Potang makanyaning sitwasyon, malagwayng gaganti, maligwayng mamablas, saugli. Matakutan da ka, pinyirada ka, pirayit da ka, bisa kang ganti, bisa kang mablas. Ino kaya kayong menalbe, ketang tauling debate 2022, sponsored by the Commission on Elections. Ne? Karin, nakit mo, ne? Nung makananong yung karelang plataforma, yung karelang pasyag, i-present, dapat po tang pisasabihan issue, halimbawa, problema, nung makananding solusyon ini, karin mula akit, dening kaya katang kandidato, nung makananula kalino, king karelang babiye o pangakong gobyerno, pamangobyerno, o tang sumambot la. Nga, kapatid kong Katoliko, no ka-importante din, sasabihan, wasting time o pamanyirang oras, please, maksabi kayo pong mayap, ing dinantalang oras deti, pakiramdaman tala, paminsan-minsan mag-research tamo, ban kanita, ing kaya katamong pasya, kindaratang eleksyon, karapat dapat iya, at bunga ning kaya katamo pong pamigunam, ang pong pamanalangin. Pero po, apansin ninyo po, ang issue personal king meto nga kandidato, anang kaligway tang matbayad din na kantang 1 minute and 30 seconds. Aro, Diyos ko, talagang kulang na mo, palmuran ding, metong at metong. Huwag kang bastos! Tang makanyan, akit mo itang pamagiganti, agad-agad, pamanablas. Isto nga tinyang sinabing metong kandidato na mitura niya, igo ing metong ng kaliguang mablas, anang kaliguang mag-iganti. Balo yun. Akakit yun. O yan, ing kalakalan. That's the name of the game. King kasalukuyan, sitwasyon o panahon niting eleksyon, particular niting kampanya.
Potang makanyang sitwasyon na akong makanyan, malagwaing gaganti, maligwaing mamablas sa saugli. Nung yung tao kapatid, mapanablas siya. Pakaramdaman niya ini. In Diyos, aliya. Nung yung tao, mapanablas siya, mapagiganti siya, in Diyos, aliya. Ita po, ing metong karing bagi-bagi, apayabot na po ng kaya katamong mipas siya gay banghelyong ining katluta na pong Domingo ning Kwaresma. Mumuna pong punto, ing karanasang malas, dibinong ablas. Ing maroka kaya katamong malalyari, eya po dibinong pamag-iganti. Ditak mo pong pamag-aral. Inya pong panahon ng Jesus, ne po, ing kamalasan dareng tao, lalong de po iniyanting parusa ni nga pong Ginoo. Kuya po, istong damalas siyang tao, istong ating matsurang malalyari king tao, ing karelang pamaniwala, kanita, pamag-iganti niya po ning apong Ginoo. Paparusan niya ning apong Ginoo. Hanya, agyamang ngayon, kahit damdaman ming metong nga tao, nanong agawa akong matsura, ne? Ot malalyari ni ka na ako, paparusa na ako yata ni nga pong Ginoo. Lumaya po, pamiisip iti, ketang panahon ni nga pong Ginoo. Makanya ni nga kakit da po rin tao kanita, ing kamalasan da rin tao, lalong da nganting parusa ni apong Ginoo. Para karela, ing Diyos mapanablas siya. Para karela, ing Diyos mapagiganti siya. At oyni, listen, oyning peyalya ng Jesus. No! Fake news. Eto to. Oyning peyalya ng Jesus. No way! Aliya! Aliya mapagiganti. Aliya mapanablas. Dakal tamo po awsang malas. Dingali wakareta, ating tamo po ngawsan, King English, blessings in disguise la. Nano pong bro yung sabihin ito? Blessings in disguise. Bala mo malas la, pero bandang tauli, kamalasan, blessing niya pa pala. Halimbawa, ikumari mong Matilde, alayang patugot gagaga, uling likuwanin kayang boyfriend. Lalo yung ginagay Matilde, inyang abalita ng makisawa niya karingaliwa, ing ex na. O kaluguran niya pa Dapat kay bat na ning paruminggo pa mo, lintoya ka no talagang ugali. Gewa ning punching baging kayang asawa, mi pasingap niya mong malala mi Matilde nga na, ay himap na mo nga na, kami mi katuluyan. Nung aloy, iya ko na yung punching bag na nitang ex ko. Blessing in disguise. Dapat ning kaayatin tamo talagang aranasang mga tsura. Ding miyayaliwatang kapalpakan, kaya katamong sasabyan, bunga na laning kamalasan. Wala expression tamo ito, damalas ko yata talaga. Nung wala kang swerte ka rin bagay-bagay malalyari, kamalasan, ingke kang sasangkanan. Karing mga tsurang kapalyarian, damalas ko yata mo. Halimbawa, sakit yung buntok yung asawa mo, ay damalas ko yata, aking ka na akong relasyon, kuwata tinod. Damalas ko, katinod, king manuyang mo. May lugi ka, king kaya kang negosyo, damalas ko yata, migmulang na rin anak mo, may aksidente itang kamag-anak mo, may kakanser iya, ing kakaluguran mo, at aliwa pa. Malas. Ingkutang malas pin. Itipin parusan ng Diyos, yapin ng barug na kaya kaning apong Ginoo, orating taong pong gagamitan karma. Maniwala tamo king karma, kaya katamong Katoliko. Malas pen, parusa niya piningapong Ginoo.
Kapatad, pakaramdaman tayo po ini. O yung sabihan nga pong Ginoo. Tani siguro kailangan pang piyabe-yabe nga pong Ginoo. Kaya katang kamalasan? Please. Kaya katamong kamalasan? Tani piyabe-yabe. Dakal ka rin kaya katang kamalasan. Bunga nala ning kaya katamong sorry kamumulad. Naniya? Kamulalan. Ito. Baantay masyadong obvious. Alalum, mayo. Alalum. Beligtad niya mo. Mulala. Bunga niya ning kikatang kamulalan ning kai. Tani, pikate-kate nga pong Ginoo. Bunga na ning kikatamong, sorry I have to use this word, kamuritan ning kai. Ampong kabolangan. Halimbawa, may sambod ka kaya tang tok-tok. Malas ko nga mo malas kapin. O karma. Tani piyabe-yabe nga pong Ginoo, kareting baging areti. Nga pong Ginoo sana. Tani po sa sangkanan, karing kaya katang kamalasan. Bahay kaya pula kung ning mumunang punto, ating po meto nga Santa Teresita, sinabi na po minsan nga na, English siya po muna I cannot believe people nga na, who are so afraid of God, who is nothing but mercy and compassion. Mercy and compassion. Makinyanyapin ng Ginoo. A God of retribution. In English tayo mo itang mapagiganti. Aliyah. He is not a God of retribution. He is not a God of vengeance. Po mapanablas. He is a God who is nothing but mercy and compassion. Pag nasani nga pong Ginoo, kayapan mo ang pong kayapan ko. Yan yung pagnasana. Pag nasaning meto nga magandang buhay, o yan yung kaburyanin nga pong Ginoo, o yan yung pangarap na kaya kampong ka na ako, meto nga maligaya, meto nga siksik, meto nga liglig, meto nga umaapaw, abye. Kapag nasana ng Diyos kaya katamungan, biyayang alang kamalasan, biyayang mitnong kanwanan. Ikaya po? O yan, yung klaseng Diyos sa papakilala ng kiyakatang ebanghelyo ngayon, He is full of mercy and compassion. Mapamakaluluya. At pag nasana mo, kayapan mo, ampong kayapan ko, masayang biye, manawang biye. Nakataburing mabibiye king miserabli. Nung mabibiye tamo king miserabli, kiraklan pauli ning kaya katamong alalum. Mo ne pikate-kate nga pong Ginoo. Mo ne piyabe-yabe. Ngini, kutang, nung yung Diyos mapanablas, nanuyo. Peki patantane actually. Agpangking may pa siya ebanghelyo kapag nasana ng Diyos, kaya katamong kayapan. Nepo kalago, ining tanimhaga o kwento. Kaya katapong tao San Simon, makarelate tamo. Nga pong ginubalam ka no, hardinero ya. Balam ka no, ortelano ya. Ha? Gagambula na katamo. Kalago na nita, gagambula na katamo. Diri na nakatang pataba, bata mong mamungang sagana. Pamangambul, o ito, metong po ka rin payalal ni mipasyaga ebanghelyo. Nung mayap, yang kekatamo magambul, mayap mo naman ing kekatamong tumubot dagol. Mamupul tamo, nung pagumpisan tayang gambulan, ing kekatamong biye. Ing mangambul, manyese. Maligwang obra ini,
Mas baluye po, ikay pong magobra king asikan, makapagal, malagwang obra. Akasabi kaya po minsan tang metong kakilalang negosyante, may kwalta. Po. Kaswerte mo nga ako kaya. Bali po na nung pekibat na, amo nga na, nung baluyo mo po yung pagal ko, inyang magumpisa ko. Bisa na ako pong sumuko kanita nga na, pero nga na, memunga mo rin po, inka na akong pagal. Nakalta na po kwentong dindang makanyan memunga rin po, inka na akong pagal. Kapatid, makanyan mo naman, in kwento daring dakal tamong kabalen, may mamunta, karingaliwang bansa. Po, may kipagsapalaran, na po, misa king San Jose, piestada po, happy fiesta, ngati po yung imahe na nga pong San Jose, dakal ko naman po amit, balikbayan, minuli at sinimbala po, deboto na pong apong San Jose. Halos para-pareho la po kwento. May kipagsapalaran la king aluwang bansa at may mungay karelang sakripisyo. Baladaga lang nga mong makanano mo nga na ing biye king aluwang bansa. Ay, masakit. Kayod marino, damulag. At higit ko po ito, kaya pamagbiyay ko po, karatang may alabasan na ba niya, normal pa po, wala pa pong pandemic, po tang pasyal na ako, ratang kaluguran ng poreng kamagana ka rin, akit mo itang karelang lifestyle, kaya pamong sakin, on their way, king obra, at inong kape ka rin laman na ayos, ka rin lamag makeup. Uling ng kairugo, they have to have double job, minsan triple job, makanya ning biye. Pero nga may munga mo rin po yung kaya kami pamagsakripisyo. Naman king meto mong iglap, di natanging kanawan na pigagap. Dakalapawas at tinulo, banmiras laking bie, asensado. Makanyanyapin ng mangambul, po, makapagal, ban mikabungang dakal. Ito, makapagal, bang mikabungang dakal. Hey, siguro po tane babalikan o sabihan ng biyan ng nga pong San Jose, balutane, dakala pamang ambul mo naman, ing denasa na king kayang biye. Maligwa, itang meging karanasan na king biye. Kailangan ing matinding kasalpantayanan king nga pong Ginoo, inyang inawos ni nga pong Ginoo, at maging kasangkapa na, baning plano na, may kakatuparan niya. At sigurado ka nini, inyang, po, may panganak iya, Yesu Kristo, kayang anak, po, impigkatiwala ni nga pong Ginoo, dinalan la namang kasakitan, running first family. Pero, simapat siya apong San Jose, abiyasang mengambul, ay nyami ka bunga. Nino yung bunga na? Ing pamangambul, ing kayang sakripisyo. Yes, yapin ing ginutamong Yesu Kristo. Itamo po, naning kwento tamo, kutnanda ko mo po, bisa akong miswerte, dinanda ko pong tip. Ako'y tatayang loto o wedding. Kaya ka lang masasambot tamo ken. Kayo susugal. Sigurado kayo mong masambot. Bisa tamong miswerte, o ini po yung tip ko kaya kayo. Baka yung miswerte, o ining gawan nyo. Gambulan yu, ing mayap, kareng tao, at king kaya katang sarili. Gambulan tamo yung mayap, king sarili tamo, ampon, karengaliwang tao. Siguradong muli, king mayap at swerte. Nung ing mayap, yang kekatamo magambul, kapatad, mayap mo naman, ing kekatamong tumubot, dagol. O yan yung kapag nasanay nga pong Ginoo, katlutan na pong duminggo ng Kwaresma, malago siguro yung kumustantanin kaya katamo sarili.
Milulubtana, king espiritu ning kwaresma. Naning kailangan ko pang gambulan, king kana akong sarili, bang tumubot dagol at mamunga, ing kayapan kaya katamo. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang may payang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Jesucristo ang anak ng bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, may bait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king Cruz Metea at mikutkut, tinipaya karing mete, king katnungaldo sinubliyang mebie, pepaitas siya banwa makaluklukwa na ning Diyos igpang may payang tuto. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabi ampong may nga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ning Santo, king pangapatao daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at dingbe alananga. Amen. Kakaluguran, dinina nakatamong patakot ng Diyos, bang sumisitamot magbayo. Manalangin ta kaya bang ibayo no ring palpikasalat ang puso, at gawa na lang malugod at masuyong puso. Karimbalang panalangin kaya katampong pakibat, Ginoo, mi kadake kaya sana king bunga, ning pamanisi at pamibayong biye. Ulitan tayangan po. Ginoo, mi kadake kaya sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para king Santa Iglesia Katoliko, kapilaman sana eyatok ng mamaus, karintao, balang sumisi at magbalik lub, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, mi kadake kaya sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing atyoking kayupayan, mumuna resanang ipakit ing dalan papunta king pamagbaliklub kapamilataning pamagbayong biye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kadake kaya sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para karing daralan kasakitan, gamitan da sana ing karelang pamagdusa, anting pamikatagon ay iba't king Diyos, bansumisi at padalise king karelang biye. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kadake kaya sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Para kay katamungan, makatipon keti, maging tunes sana ing kay katamong pamanisi, sa saho, king sabla at malalam darasnan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, may kadake kaya sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Tanggapan na sana ng Diyos, ting katampong kapasalamatan at kayadanan, ang timurin yulino king kayarian ng maligaya rin kang kaparatamong mayamo na biye, ipanalangin tala po king Ginoo. Ginoo, may kadake kaya sana king bunga ning pamanisi at pamibayong biye. Makoy da katahimikan kapatid, adwan tamo, muna yung sarili tang kapagnasan, kadwa, rin kapagnasan da rin kaparatamong manyawad, karing kaya katamo pong panalangin. Ila po rin makatuki. Oy pami nga tsubanwa, ing pamagbalik milub, sumibol sana, iba't king lugod mi keka, migit king nano manguri, ning pansariling kapakanan at takot. Itiyadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing luterhiya ning Eucharistia.
Manalain kayo kapatid, banining kaya katamong daon matanggapya, arapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakadulong ipa, king binyag, tena mo kaya kami, ing binining bayong biye. King Eucharistia, babiyeme kaya kaming anak mo, anting katambayan king biye, at pamangan para king kekeng panyulong. Antabayanan na kesanaban, eke misakab, king pamikasalan nune, sumulong king biye mo, at makapisaw-saupan king dalan pa yung turo kaya ka, at Diyos mi, manggaman king alananga. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antimori. Iyat nayo reng puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan karinoy pa. Diyos kilananggat lubos mayupaya kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Balang banwa, babiyeme kaya kami, iting masayang panawon, anong numipag sa dyan, ing pamagmasusi, ing pamaylasa, kamatayan, at pamanyubli ng mebye, kambering may bayong puso at kaisipan. Iba, pagkalubme kaya kami, ing espiritu ning maluguda kagalangan kaya ka, at ning kusang loob, apamanyuyu, karing kaparaming tao. Kabang gaganakan milaring matulang, maulang me palyari, aminye bayong biye kaya kami kapamilatan ng Kristo, mi gaganap kilubmi, ing larawan ing kaya kang anak. Uli nito, kambering sa blangkoro ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabelang tok ng babiya kapurian kaya ka, at ngaming ang kakanta. Tunikapin banaloy pa'y kayong panibataning sablang kabanalan, ulita pagparalampuming pabanalan mo sa rating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusan loob king pamaylasan at kamatayan, kinuwaning tinapit, pepasalamat yakaya ka, piraso net binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiyeng ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Itiyeng kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayot para ka rin sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan,
ngini gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darawon mi kaya kay ting tinape ng biye, ing kalis ng kaligtasan. Lay mi pasalamatan kaya kay pepalyarya mo kami matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba min pagamwa mo, kingi kami ngan sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ginoganakan mula na mampuding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang meyang unabi. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan at gamo kayang karapat dapat magkamit king bielanangga. Pankayabe ng Maria yung Birhenin doon ng Diyos, San Jose kayang esposo, kaya bering apostol, lalal na San Simon, ding sablang santo, at tinupad kimalmong kaburian king kaya kabaning panawon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya'y pangmaypayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, King Alananga. At ngini manalangin tamong mitnong kapanaligan at lugod king ipa karingaman nung tiro na kay katamo ning apong Ginoo. Ikabos mo kami Ginoo sablang marok at malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, panking kasaupanin kaya kang pakalulo, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming tala pangabos.
O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, lawan mo'y kasalpantayanin kaya kang banal na kapulungan. Pamayapan niyang pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapatading kapayapaan ng ginumanatilia sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. Ipakitangin mi kakametong tamo, king kapayapaan ng Kristo. Kapayapaan kaya kongan po. Karon kapatid nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y Kristo, in Diyos sa malugod, mapamakalulu, iyang milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamo nga nitang mayawos, king apuna ning kordero. Gino, eko matampang tanggap keka, dapat yagkasme nga mano mo at kumayap na ako. Talakad tapo. Kapatading katawan ng Kristo. Amen. Karing atyo king pibalebale, habe-habe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ing atyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, migit king sablambage, at pag nasangkong tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit era ka atanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen.
Magtalakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, paintulot mong manatili ang kayabe mi, ing anak mo king dalan, ning pamagbayo, bang ayagkas miya, ing lagyo mo, king mitnong kagalangan at kapasalamatan. Man atalakad miya, ing kayarian mo, at adikilan ing kaburian mo. Ban arinan miyang tinape at lugal ing balang tao, at bang mika kapatawaran karing sabla. Ban emiya tukswan ing metong at metong ni pasyasan ding puso mi. Bustan mong mika pamanat bus at pamagligtas king kasalanan. Ban keta manatili keng manusig keka at manalig at mibiye-biye king lugod mo, ngeni at bukas at manggaman kapilan. Amen. Siklo tamo pong ngeni at pangadyan tayo ing panalangin para king halalan. Manalangin tamo, banking daratang nga pambansa, ampong panglukalayalalan, ing tunay mag-ari, yaing kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. King pamamilit, pamamatakot, karasan ampong terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, ban makapamirahit. King kaya ng malit, king pamaglinglang, ampong makitid apan lalawe. King pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apa mga mano. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Baning konsensyami, yaing gawan tune tuntunan. Baning kayapan ding kekaldan, ing manibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka ampong mayna, ilaring migit miyunang mitutukan. Baning pamanyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong yaing mamiedangal dalan, king daklat ning kapayapan ampong katimawan. Baning banalatakot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami, ampong talapagligtas ning meto sikluban. Ing politika, yaing pigkalub mo ke kami. Meto nga panagkat, ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing sablang butanti ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasawop ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. San Simon, Apostol, ipanalangin mo kami. Patron Nuestra Señora del Pilar de San Simon, ipanalangin mo kami. Luklok ka po sa agli, mapilan mo po nga mano. Patuloy po ing kakatamong pamangumbira, balang biyernes na po, ning Koresma, ing kakatampong stasyon ning Cruz, alas 4 ya, at tukiya po yung misa alas 5. Kining daratang biyernes, din kakatang kapatad king barangay San Nicolas, ampong Santa Cruz, ila po ring makatutok.
dapat itamo nga po makukumbira tamo. Ang timurin, yung schedule tamo para king maleldo, maka paskil niya naman po karing kaya katamo pong kikatang Facebook page nga sa Senyor del Pilar Parish Official. Ang timurin karing kaya katampong Barrio Chapels at kini pong harap Pisamban Palengke. Yan po yung maka atsuking TV monitor niya. Ako na po sabihan tunggal-tunggal. Sana po check ta na lang schedule. Pakanita black ta na lang kaya katamong pong oras at makapakyabe tamo po. Particular tang Holy Monday niya po, buri kaya po nga din ang pansin, Mika Parish Lenten Recollection tamo po. Itanggat pa na po na misa, karinya po maganap in kaya katamo po nga misa po pong recollection. Ang timurin po, lubos sa kapasalamatan, kayong kamadera ng kaya katamo pong imahe ng San Jose, yung pamilya na pong Nancy Peña, dakal po salamat. Timurin, kapasalamatan king metong matagumpe at mabunga kafiesta na pong San Jose. Kaya kayang pong may kisan metong sinawop, menalbe, kitang motorcade na pong kalagu, akakit, anang kapayapa, na po, anang kasolemnya. Takal po salamat, karem pong sinawop, na po, at menantabe kaniti. Ang timurin, kareng kaya katamong Mass collaborators for today, dakal salamat, the Children of Mary Immaculate, KBS, and the CWL. By the way, makabulat no po ring organizations tamo for new members at na pong makataba pong puso, metong bunga ng pandemya, yapin po itang na pong karakal ngayon ng bisang makiabe, na po karening miyaya luwang religious mandated organizations susuyo kaya kataong pong parokya. Ongoing no po ring orientations, karing new members, ang pong series of meetings na po. So, nung ating pong interesado kaya kayo, lapitan nyo kami mo po o king opisina at pasyagin kaya kayong intensyon karini pong organizations, religious mandated organizations. Pasibayo na kasalamat kaya kayong pong sinimba, karing hanggang big serve. At karing kaya katang live Facebook viewers na po, around 160 for today. Kaya po bababa ka rin. Dakal pong salamat kaya kayo. Talakad ta pong initang kapanye, ing tauling bendisyon nating pamupos. Ing ginu manatili kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyon na kayo ng Diyos, mayupayang tutu. Kilagyo ning ipa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan, tapat king kaya kayong kasalpantayanan at pamagbaliklog king Diyos. Salamat, King Diyos. Pasibayo, mayap ayabak kaya kayon po. God bless you and have a blessed Sunday ahead.